Meto nga Korean national ing mete kay batte mariliti king Ciudad Angeles. Ay report. Inutos ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king Angeles City Police Office o ACPO na resolba niya kilubning 72 hours ing pamamaril king meto nga Korean national. Milyaring insidente inyang Domingo, April 20, bandang 1:15 ing katpanapon king Friendship Highway, malapit king meto nga branch ning bangko king Korean Town. Agpangking report, hinoldapya kano ing Koreanong biktima bayo yay ti beril. Tambing yang delay tiking hospital pero deneklaraya ring mete. Iting mumunang kaso ning pamamaril na ating kaugnayan king pamanako, akemate ning meto nga Korean National king Ciudad. Inutos ng Mayor Lazatin kang Acting City Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. nagawa ning hanggang kailangan at takbang bang arakaping suspect. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.